Ka Harijan Panchayat Komiti HPC hagas ngibaar kalgantu ya Menteri Kampok Ying kari India Amit Shah baun pak tokin halor kecing pertai bom IED hagamit singsak jan hatim yau maulong ka HPC kalganturu ya Menteri baun tuklar hagaban penbit no ya kekam bayadai berketim motor dakilai liang mamla ngikerpat bantu kelar nok mardor hagaban Syong Bishari ke kam juga tim motor daki liang mamla bat ke Sarkar Meghalaya ong ukur Jit Singh Sekretari ke HPC haki citi balapha Syau Amit Shah ulong ba ke kam bayadai bat ke hok bat jing buhai snong jungki jaj benriu jongi kadang don hapdeng ke jing bishar ke ying kashri haka ba ke Sarkar Meghalaya HPC bat ki wei ki kenhun ki ba parsyang ban wat ya kilat kilanti ban ya beitlang wat apdeng bun ki jingalang bat jingkrin ka jingyat ke kampoi shanoro wat ke jingkular bantu kula da ke Sarkar India kadang yai sateng hadu menta nginge skem balada ke Sarkar pedeng kashim ye kisin jam pan penbet ya kene ke kandai ke ke basuk bha ong using haba penpau ba ke jing pempetai bom badang shen kadai ke jing persyang ban pengkut ya ke jing kren penbet da kelenti ke bajai Unde Sekretari ke HPC ulong kane ke jingjia kamdai ke jingjia ka basujia rangkat handrai kadai kadak jong ke jing bomsngan ki wai pat ke jai mriu barit pat hapok ke jela Meghalaya ka jingkem briu ha kane ke jingjia ka penpau ya ke kam jing ki briu ki ba persyang ban besut ya ke jing ting jing smit bat ke jing persyang ban persngap jar ya ke nang snong ka tem yau maulong ngi pentip syapi da ka jing sngeu kia ba on amdon mano benoru na ke Sarkar Meghalaya na Menteri Rangba bat kiwai ki ban penrem ya ke nigi jingjia hadu menta ki nangelam san perthai ki baju smat penmi khubor persya ya ginang snong ka them motor man kapor ki klem penmi wat shikentin ne wan yu kejat hagathan ban penpau ya ke jing sngeu khia halor ke jing pertai bom lane kershan ya kinang snong ulong kat kum gejeng ong jong u ke Sarkar pedeng kadai ban shim ya ke kamram ha ka ban bat ya ka an bat yada ya ka hok bat gejeng sngan jong barok kinang snong kamper ki dai na kino ki jaj menteri ro